Šta bi se desilo kada bismo uzeli stvarni dokumentovani život poslanika Muhameda, mir i blagoslov neka su na njega onako kako je sačuvan u autentičnim hadisima, i zamolili vještačku inteligenciju da rekonstruiše kako bi se taj život odvijao u današnjem svijetu? Ne njegovo lice, ne njegov fizički izgled, to nije nešto što zamišljamo, nego njegov način života. Zato smo dali taj izazov vještačkoj inteligenciji. Dali smo joj te sačuvane opise, detalje njegovog svakodnevnog života, njegove izbore, navike i prioritete. I postavili smo jednostavno pitanje: kad bi isti takav život postojao danas, kako bi izgledao? Da li bi nosio odijelo? Da li bi vozio auto i ako da, kakav? Da li bi živio u velikoj kući? Ili nečemu jednostavnijem? I da li bi moderni svijet uopšte prepoznao vrijednosti iza takvog života? Vjerovao u njega neko ili ne? U početku čini se kao fascinantan eksperiment, onda prestaje da bude teoretski. Jer što dublje model zalazi, to rezultati postaju neugodniji i nešto počinje da se mijenja. Pitanje polako prestaje da bude kako bi njegov život izgledao danas. I pretvara se u nešto mnogo teže. Šta život poslanika Muhameda sam otkriva o našem životu? Jer ovakav način života dovodi u pitanje ono što naš svijet naziva veličinom. Jer Kuran ga ne predstavlja kao figuru koju se divimo iz daljine. On ga predstavlja kao uzor koji treba slijediti. A kada taj uzor shvatite ozbiljno, ne dobijete samo inspiraciju, dobijete suočavanje. Zato ćemo u ovom videu proći kroz 5 rekonstrukcija: njegov izgled, njegovo kretanje, njegov životni prostor, njegov utjecaj na ljude i na kraju njegov odnos sa zajednicom. Ne da ga zamišljamo, nego da testiramo nešto mnogo stvarnije. Kad bi njegov način života postojao danas, koliko blizu ili koliko daleko bismo mi zapravo bili od njega? Zato smo počeli s nečim jednostavnim. Zamolili smo AI da generira moderan izgled zasnovan na jednoj ideji. Šta svijet danas prepoznaje kao moć, utjecaj i važnost. Ne religiju, ne tradiciju, samo status. I rezultat je bio trenutan. Odijelo po mjeri, savršeno skrojeno. Luksuzni sat, nešto poput Rolexa, diskretan, ali nepogrešivo skup. Tamne naočale, kontroliran izraz. Kaput nonšalantno prebačen preko ramena. Sjajne cipele, čiste linije. Neutralni tonovi, crna, siva, tamnoplava. Sve je izgledalo precizno, sve je izgledalo namjerno. Izgledao je kao neko ko pripada vrhu, prepoznat, praćen, nedodirljiv. I sad će većina vas osjetiti. Nešto nije u redu. Nije suptilno, nije skriveno, očigledno je. I u pravu ste, ništa tehnički nije pogrešno s ovom slikom. Ali ovo nije ono što biste očekivali za poslanika Muhameda. Mir neka je s njim. A razlog je jednostavan. Nikada nismo dali modelu puni kontekst. Tražili smo od njega da rekonstruiše važnost, ali nismo tražili da razumije karakter. Nismo uključili njegove izbore, njegove prioritete, niti ono što je zapravo definiralo njegov život. Tako je AI uradio tačno ono za šta je obučen. Odražavao je svijet. Zato se vraćamo, ne trendovima, ne pretpostavkama, nego onome što zapravo znamo. Postoje predaje da bi oblačio svoju najbolju odjeću za važne trenutke poput Bajrama, što pokazuje da izgled nikada nije bio zanemaren. Postoje i predaje koje podstiču čistu, jednostavnu odjeću, čak preporučuju bijelu odjeću kao jednu od najboljih za nošenje. U isto vrijeme postoje jasna upozorenja da odjeća vođena ponosom ili potrebom da se uzdigne iznad drugih dolazi po cijenu mnogo dubljoj od samog izgleda. Zato to vraćamo u model. I sada se sve mijenja. Potreba za impresioniranjem blijedi, signal blijedi, pritisak da se izgleda moćno nestaje. Ono što ostaje je nešto mnogo preciznije, čisto, sabrano, namjerno, uredno, a da se ne trudi biti primijećen i dostojanstveno, a da se ne trudi biti uzvišen. I sada kontrast postaje jasan. Isto pitanje, dva potpuno različita odgovora. Jedan izgrađen na tome kako svijet definira važnost, drugi izgrađen na tome kako je on zapravo živio. I odjednom pitanje se mijenja, ne šta bi on danas nosio, već zašto se naša definicija veličine toliko razlikuje od njegove. Jer odjeća nikada nije bila poruka, bila je samo odraz nečeg dubljeg. A ako se ovoliko mijenja na nivou izgleda,
Onda pravi test počinje kada pređemo na nešto stvarnije. Ne kako izgleda, već kako se kreće kroz svijet. Sljedeće pitanje nije bilo o izgledu, već o kretanju. Da je poslanik Muhammed, mir neka je na njega, živio u današnjem svijetu kao vođa više od 2 milijarde muslimana, njegovo kretanje ne bi bilo obično. Bilo bi organizovano, zaštićeno i pažljivo vođeno. Kada smo zamolili vještačku inteligenciju da napravi taj scenarij, rezultat je tačno odražavao ono što moderni svijet povezuje s nekim takvog obima i važnosti. Privatni avioni, koordinisana putovanja kroz gradove i zemlje, luksuzna vozila, oklopljene limuzine, nešto na nivou Maybach ili Lincolna, profesionalni vozači, sigurnosni timovi koji upravljaju prostorom, pristupom i blizinom. Na tom nivou ovo više nije uglavnom o luksuzu. Radi se o izloženosti. A izloženost u modernom svijetu prirodno stvara distancu. Dakle, model ima smisla. Ali onda se vraćamo na ono što je zapravo sačuvano. Prema hadisima njegovo kretanje je bilo jednostavno. Jahanje onoga što je bilo dostupno, deve, magarci i mazge, bez postavljanja prepreka između sebe i drugih ljudi. Postoje izvještaji da je dijelio jahanje sa svojim drugovima, s nekim koji je sjedio iza njega na istoj životinji. Ta slika sama po sebi mnogo govori. U tome nema ekskluzivnosti, nema pokazivanja i nema pokušaja da se postavi iznad onih oko sebe. I čak u trenutku potpune vlasti, kada je Mekka osvojena i sve je bilo u njegovim rukama, nije ušao na način koji bi ga uzdigao iznad ljudi. Ušao je s poniznošću, spuštene glave. Taj kontrast je teško ignorisati. S jedne strane moderna moć gradi slojeve, zaštitu, kontrolisano kretanje, upravljani pristup. S druge strane vidimo poslanika kako se kreće jednostavnošću, poniznošću i bliskošću s ljudima, čak i kada je vlast bila u potpunosti njegova. I ponovo jasan princip počinje da se pojavljuje. Kretanje služi svrsi, pomaže osobi da dopre do ljudi, preuzme odgovornost i ispuni ono što treba učiniti. Može se koristiti, od njega ima koristi, pa čak i biti obavezno, ali nije tu da postane simbol prestiža. U isto vrijeme njegov način kretanja pokazuje nešto dublje, poniznost bez slabosti i dostojanstvo bez ponosa. Čak i kada je sve bilo u njegovim rukama, ništa u načinu na koji se kretao nije sugerisalo samovažnost. Ono što se umjesto toga pojavljuje je suzdržanost, smirenost i neka vrsta bliskosti s ljudima koju moć često uklanja. Dakle, na kraju poenta nije da li bi danas bio deva ili automobil. Poenta je da li kretanje drži osobu prizemljenom, pristupačnom i iskrenom, ili se plako pretvara u sliku, status i distancu. A ako se ovaj dio života već toliko mijenja kada se vratimo na hadis, onda sljedeće pitanje postaje još otkrivajuće. Gdje bi poslanik izabrao da živi i kako bi udobnost izgledala u životu koji nikada nije pripadao luksuzu? Sljedeće pitanje postaje intimnije. Ne kako se pojavljivao u javnosti, niti kako se kretao svijetom, već kako je živio kad bi se vrata zatvorila. Kakav bi dom okruživao poslanika Muhammeda, mir neka je s njim kada bi mu sva udobnost bila dostupna danas. Kada bi vještačka inteligencija slijedila samo logiku moderne veličine, odgovor bi bilo lako zamisliti. Velika privatna rezidencija, pažljivo dizajnirani interijeri, blago osvjetljenje, tiha spavaća soba stvorena za udobnost, dom koji odražava status, sigurnost i značaj. I u modernom smislu ništa od toga ne bi izgledalo neobično. Ali onda se vraćamo na ono što je zapravo sačuvano. Iz hadijskih predaja njegov dom nije bio oblikovan za pokazivanje. Bilo je vremena kada bi mjeseci prolazili, a u njegovim kućama nije bila zapaljena vatra za kuhanje. Domaćinstvo je živjelo od hurmi i vode, a ponekad i mlijeka koje su slale komšije. Nije postojao stalan ritam pripremljenih jela, obilja ili udobnosti. A kada predaje pređu s hrane na san, slika postaje još jasnija. Spavao je na jednostavnoj prostirci i ona bi ostavila tragove na njegovoj strani. Kada su mu oni oko njega predložili nešto mekše, odgovor nije bio odbijanje udobnosti, već nešto dublje. Ovaj svijet nikada nije bio namijenjen da postane mjesto gdje se srce potpuno smiruje. Ta ravnoteža je bitna. Poslanik nije učio ljude da jure za siromaštvom, a islam ne zabranjuje udobnost, ljepotu ili dobre stvari.
Ista tradicija dopušta jelo, lijepo oblačenje i dostojanstven život sve dok nema pretjerivanja i oholosti. Dakle, poenta nije teškoća sama po sebi. Poenta je da udobnost nikada nije zamijenila svrhu. Krevet nije postao nešto što ga je odvlačilo od namaza. Dom nije postao nešto što je srce odvlačilo od Allaha. I tu razlika postaje stvarna. Jer ovo više nije o tome kako kuća izgleda. Radi se o tome šta kuća čini vama. A unutar tog doma ne nalazimo samo jednostavnost. Nalazimo toplinu. Ajša je prenijela da je on služio svojoj porodici, a kada bi došlo vrijeme za namaz, izašao bi da klanja. Taj jedan detalj mijenja cijelu sliku. Ovo nije bio udaljen ili prazan prostor. Bio je to dom sa prisutnošću, služenjem i nježnošću. Dakle, kada stavimo ova dva modela jedan pored drugog, kontrast postaje jasan. Jedan kuću pretvara u izjavu, drugi je čuva kao mjesto odmora, ibadeta, služenja i mira. Jedan dodaje udobnost, dok udobnost ne postane vezanost. Drugi koristi ono što je dostupno, ali ostaje potpuno svjestan onoga što je najvažnije. Zato je slika prostirke toliko važna. Ne zato što je teškoća sama po sebi cilj, već zato što ništa u tom životu nije smjelo odvući srce od Allaha. Soba je ostala jednostavna, dom je ostao topao, a srce je ostalo budno. A ako je ovako izgledao njegov privatni svijet, šta se dešavalo kada bi izašao iz tog doma i suočio se s ljudima, sukobima, potrebama, milošću i odgovornošću? Sljedeći dio obnove prelazi iz privatnog svijeta doma u javni svijet ljudi. Kako se poslanik Muhammed, mir neka je s njim, ophodio s drugima kada bi izašao van. Kako je govorio, odgovarao, pomagao, ispravljao i vodio. I zašto su se ljudi osjećali privučenima njemu, a ne odgurnutima? Ako zamislite vođu tog kalibra danas, slika je poznata. Neko zaštićen slojevima, filtriran statusom i sve udaljeniji. Neko koga ljudi cijene, ali mu se ne približavaju lako. Ali sačuvana stvarnost daje sasvim drugačiju sliku. Kuran to direktno kaže: milošću Allahovom blag si bio prema njima, a da si bio grub, oni bi se razbježali. To nije mali detalj. To je razlog zašto su ljudi ostali. I ta blagost nije bila apstraktna. Osmijeh je bio sadaka. Lijepa riječ je bila sadaka. Pomoći nekome je bila sadaka. To nije bilo povremeno. To je bio način života. Zato su mu se ljudi mogli približiti bez straha. Slabi su mu se mogli približiti. Obični se nisu osjećali nevidljivima. Nikome nije bio potreban status da bi bio primljen. Njegov život je stalno skretao pažnju na one koji su lako previđeni, siromašne, ranjive, siročad, one u potrebi. Ali ovo nije bila mekoća bez snage. Učio je da snaga nije u nadvladavanju drugih, već u kontrolisanju sebe u ljutnji. A kada je istina bila u pitanju, ona se nikada nije savijala. Tako da je biti blizu njega nije samo bilo toplo, bilo je sigurno. Ne samo emocionalno, već i moralno. Jer je muslimana definisao kao onoga od čijeg su jezika i ruke drugi sigurni. I pored tog suzdržavanja bilo je i akcije. Pomaganje ljudima nije bilo sporedno. Kogod otkloni vjerniku nevolju, Allah će mu otkloniti nevolju. Bliskost ljudima značila je uključivanje, a ne povlačenje. Značilo je nositi dio njihovog tereta, a ne samo posmatrati ga. To je također značilo pravdu. Nije dozvoljavao da se istina savija zbog plemena, statusa ili bliskosti. Kuran naređuje vjernicima da se čvrsto drže pravde, čak i protiv sebe samih ili onih koje vole. To je ono što je njegovu prisutnost činilo pouzdanom. Ljudi su znali da im bliskost s njim neće oduzeti njihova prava. I ovo je mjesto gdje kontrast s današnjicom postaje teško ignorisati. Mnogi lideri pokazuju snagu, ali kada istina postane skupa, ta snaga često nestaje. U životu poslanika veličina je djelovala drugačije. Nije stvarala udaljenost, stvarala je odgovornost. Što su mu ljudi bili bliže, to su se više osjećali zaštićenima, a ne upravljanima. Ljudi su pronalazili toplinu, ali i čvrstinu, lakoću, ali i istinu, milost, ali nikada prazninu. I zato nije bio voljen samo zato što je bio blag i nije slijeđen samo zato što je bio jak. Bio je voljen jer su ljudi u jednom životu pronašli milost, pravdu, istinu i hrabrost. I to ostavlja pitanje koje ne možemo izbjeći. Ako se ovako ophodio s ljudima, kako je onda oblikovao cijelu zajednicu? I šta bi to otkrilo o stanju muslimana danas? Zadnji dio ove rekonstrukcije više nije o jednoj osobi.
Radi se o vrsti zajednice koju je poslanik Muhammed, mir neka je s njim, gradio oko sebe. Ne gomila, ne etiketa i ne ljudi povezani samo identitetom, već prava ummet. Kuran to jasno opisuje. Čvrsto se držite Allahovog užeta svi zajedno i ne razdvajajte se. Vjernici su braća, a srca koja su nekada bila podijeljena Allah je spojio. Poslanik s.a.v. je tu stvarnost opisao na način koji se ne može zanemariti. Vjernici su kao jedno tijelo. Kada jedan ud pati, cijelo tijelo reaguje. U drugom predanju oni su kao zgrada čiji dijelovi jačaju jedni druge. Ovo nije bila teorija. Ovo se živjelo. Stajali su zajedno, gradili zajedno, davali zajedno i nosili jedni druge. A kada ta slika postane jasna, poređenje sa današnjicom postaje bolno. Kada AI stavi ovaj model pored stanja muslimana danas, razlika ne treba objašnjenje, odmah postaje vidljiva. Jer problem nije samo u tome što se muslimani razlikuju. Problem je šta dolazi prvo. Prečesto lični interes dolazi prije ummeta. Neslaganje dolazi brže od podrške. I energija se troši na reagovanje umjesto na ponovnu izgradnju. Istovremeno mnogi su polako izgubili svoj centar. Umjesto da ih oblikuje objava, oni upijaju prioritete i navike svijeta oko sebe, dok ne počnu mjeriti uspjeh pogrešnim stvarima. I odgovornost je oslabila, ne samo na nivou vladara ili javnih ličnosti, već na svakom nivou očeva, majki, učitelja, imama, profesionalaca, vođa zajednice. Svaka osoba kojoj je nešto povjereno nosi dio tereta, a kada se ta odgovornost zanemari, slabost se tiho širi. I tu je zapravo bol. Ummet danas nije samo pod pritiskom izvana, ranjena je iznutra. Više se ne osjeća kao jedno tijelo, ne nosi uvijek svoje najslabije, ne štiti uvijek svoju vezu. A kada ta veza oslabi, sve ostalo počinje slabiti s njom. Ummet nije nestao, ali je ranjen. Još uvijek je ogroman, ali veličina nije isto što i snaga. Brojevi nisu isto što i jedinstvo. A ono što je izgubljeno neće se vratiti kroz slogane, nostalgiju ili brojeve. Vratit će se samo kada se ponovo izgradi ono što je poslanik Muhammed, mir neka je s njim, izgradio, zajednica koja se osjeća kao jedno, stoji kao jedno i odbija da se slomi. Nakon svega ovoga konačno pitanje više nije teško uočiti. Ako je toliko toga izgubljeno, šta onda tačno treba ponovo izgraditi? Jer ovaj video nikada nije bio samo o odjeći, vozilima ili kućama. Bio je o vrijednostima. Bio je o tome kako ljudi lako počnu da se dive pogrešnim stvarima i kako se tiho definicija veličine može udaljiti od poslaničkog modela, a da se to i ne primijeti. Živimo u vremenu koje stalno mjeri ljude po izgledu, udobnosti, statusu, imetku i vidljivosti. Ali ova rekonstrukcija nas je stalno vraćala na nešto drugo. Iznova i iznova život poslanika Muhammeda, mir neka je s njim, pomjerao je veličinu od ega nazad ka svrsi, od pokazivanja nazad ka iskrenosti, od dunjaluka kao cilja nazad ka Allahu kao krajnjem cilju. Dakle, povratak ne može ostati samo emotivan, mora postati stvaran. Počinje tamo gdje počinje Kuran. Uistinu u Allahom poslaniku imate divan uzor. To nije ukras, to je smjer. Ako ponovo želimo jasnoću, vraćamo se njegovom sunetu. Ako ponovo želimo ravnotežu, vraćamo se njegovim prioritetima. Ako ponovo želimo snagu, vraćamo se njegovom karakteru, njegovoj suzdržanosti, njegovoj pravdi, njegovoj milosti i načinu na koji je gradio ljude prije nego što je gradio imidž. I možda je prva ispravka jednostavna. Ne dozvolite da vas stvari posjeduju. Koristite ono što vam je Allah dao. Koristite to. Gradite s tim, radite kroz to, ali ne dozvolite da vaš imetak postane vaša svrha. Neka služe vašem putu ka Allahu, a ne da ga zamjenjuju. Neka ostanu u vašim rukama, a ne da se nastane u vašem srcu. Zatim dolazi karakter. Jer obnova ne počinje sa sloganima. Počinje govorom, ponašanjem, strpljenjem i ljudima koji su nam najbliži. Kuran opisuje lijepu riječ kao lijepo drvo, čvrsto u korijenima i uzdižuće se sa svojim granama. Riječi nešto sade. Mogu liječiti ili mogu trovati. Zato počnite tu. Govorite bolje. Ponašajte se bolje. Ponašajte se bolje prema onima koji su vam najbliži. Ako se karakter ne popravi kod kuće, neće postati stvaran u javnosti. Zatim se pomjerite prema vani. Ne budite pasivni u svojoj zajednici. Ne čekajte da neko drugi nosi ono što je Allah stavio pred vas. Ako postoji neznanje, pomozite da se donese znanje. Ako postoji udaljenost, pomozite da se srca ponovo povežu.
Ako postoji slabost, ojačajte ono što možete. Ako postoji patnja, ne govorite samo o njoj, ponesite dio nje. Jer ummet neće biti obnovljen od strane posmatrača. Biće obnovljen od strane vjernika koji služe. A to znači da je znanje važno, ne buka, ne reakcija, ne samopouzdanje bez dubine. Zahtijeva pravo znanje, korisno znanje i utemeljeno znanje. Zdrav ummet ne grade najglasniji glasovi, već najiskreniji, najodgovorniji i najkorisniji. A zatim dolazi jedna od najvažnijih ispravki od svih. Kako se nositi s razlikama? Poslanik s.a.v. je jednom rekao svojim ashabima da ne klanjaju ikindiju dok ne stignu do Benu Kurejze. Usput, vrijeme namaza je isticalo. Jedna grupa je rekla, Allah nam je naredio da klanjamo na vrijeme, pa ćemo klanjati sada. Druga je rekla, poslanik je jasno govorio, pa ćemo čekati. Oboje su bili iskreni, oboje su pokušavali da slijede. Zato se zapitajte koju grupu je ukorio. Nije ukorio ni jednu od njih. To bi trebalo da ostane s nama. Ne mora svaka razlika postati sukob. Ne mora se svako neslaganje pretvoriti u aroganciju. Ne bi svaki iskreni pokušaj slijeđenja Allaha i njegovog poslanika trebao završiti prekidanjem bratstva. Istina je važna, sunnet je važan, ali isto tako i poniznost, disciplina i Allahova naredba da se vjernici ne smiju dijeliti. I sjetite se nečeg duboko ličnog. Poslanik Muhammed, mir neka je s njim, nije bio zabrinut samo za ljude oko sebe u svom životu. Mislio je na one koji će doći poslije njega. Molio se za svoj ummet. Zadržao je svoju posebnu dovu kao zagovor za njih. Drugim riječima, mislio je na vas. Pa ako kažemo da ga volimo, onda ta ljubav ne može ostati samo divljenje. Mora postati oponašanje, ne u izgledu, već u istinitosti, u namazu, u suzdržanosti, u pravdi, u služenju, u milosti, u hrabrosti i u odgovornosti. Jer poslanik nije samo neko koga treba hvaliti, on je neko koga treba slijediti. Ne samo u onome što je nosio, već u onome što je cijenio. Ne samo u onome što je govorio, već u tome kako je živio. Ne samo u privatnoj pobožnosti, već u javnoj odgovornosti. Pa ako vam je ova poruka stigla, ne dozvolite da se ovdje zaustavi, nosite je, živite je. Ali važnije od svega toga djelujte. Popravite nešto u svom životu, naučite nešto korisno, ostavite nešto štetno, ojačajte vezu, pomozite nekome, vratite se Allahu. Jer u Allahovom poslaniku vi zaista imate najbolji uzor. I možda pitanje sada više nije da li se svijet promijenio, već da li smo mi još uvijek spremni da se promijenimo, prije nego što se vratimo onome kome sve ovo pripada.